resté élevé dans les marchés à bestiaux improvisés à Oudaïsi et à l'entrée de Debeka, ex-Mirabeau, près de Tizi Ouzou. Ceci à la veille de la célébration de la fête du sacrifice devant intervenir samedi 4 octobre 2014 dans la plupart des pays musulmans. Le prix oscillait globalement entre 35 000 à 60 000 dinars la bête, mais il y a des bêtes proposées à plus de 70 000 dinars, voire plus. شحال يسوى واحد كيما هذاك؟ ولا الجماعة راهم يديروا حتى 12. وياك؟ والله بس انا راني مهبط اسواق انا غادي نبيع ومروح. والله. علاش حبط؟ ياه؟ علاش حبط؟ واش هبطت؟ على هبطت الاسواق ما كاين. ما كاينش مشتري. والجماعة كل شاريه. انا كنت شاري تهضر معايا يقول لك راني شاريه من قدام رمضان. وي وي. والمرضى هذا ما كانش المرضى عندكم؟ لا والو جامي. انتم جبتوه من وين هذا؟ بوسعادة. من بوسعادة. المرض هذا ما عندناش جامي ما كاينش في القناة. موالفين حنا نجيبونا من بوسعادة. وكي 52 ها؟ كيف كان دقيس؟ وياهما هذه ثلاث فطوة. Même les caprins étaient très présents dans ces marchés, mais ils ont vu également leur prix assez élevé puisqu'ils se situent entre 12 000 et 25 000 dinars la bête. وشحال الماعز هذاك؟ هذاك يدير 15. كان يغلي 26. ذاك تموت ها؟ تموت هكذا. ذاك يصرب. Nous rappelons que la fête du sacrifice tire son origine de la tradition du patriarche Abraham que les musulmans célèbrent chaque année lors de la saison du pèlerinage à la Mecque. Tizi Ouzou, Belkacem Mohamed Saïd pour Kabylie News Télévision. الزول بغا كان هوني ديني ناغ اكونيت نسمشتيغ باللي تزمرن اد عاونن القديشة ديالنا إذا نساوي غاف تموت القبايل سينو نتساوي يسهل ماضي نتساوي لاكيني لا بيبيسيتي كين إتسوالين إوكسارا كيني كل أتكيم فلاس تسمى غيد عاون تساوي لا ترى غيد يروحن صغور جوجل نا يوتيوب أكن أنكمل القديش الناغ وان سمغر القديش الناغ كتر بيان أرزات يوت السوثرة تكايوت غطلب بيسيتي كيني ودي تبينن ذاكيني أكنا غيد تكشم تساوي لا تاكيني يسين زمر نقدش كتر ونديلن أرسا سوايا كين أو نيني تنميرت وتوفات.